Уважаемые коллеги, президентом Российской Федерации принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 миллиона. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Sergei Shoigu kembali melakukan perjalanan ke zona perang di Ukraina Selasa 17 Januari 2023. Di saat perang masih panas, Shoigu disebut memiliki nyali yang besar nekat berkunjung ke Ukraina. Shoigu memeriksa markas besar kelompok pasukan Vostok saat bekerja di zona operasi militer khusus. Shoigu tiba di markas kelompok pasukan Vostok di zona operasi khusus. Dia memeriksa markas pasukan kelompok Vostok dan mendengar laporan dari komandan kelompok itu, Letnan Jenderal Rustam Muradov, serta komandan lainnya. Menteri memberikan penghargaan negara kepada prajurit, kata Kementerian Pertahanan. Shoigu memberikan perhatian khusus pada pengorganisasian dukungan komprehensif untuk pasukan, pengorganisasian pekerjaan benteng, dan penciptaan kondisi untuk penyebaran personel yang aman di lapangan, serta pekerjaan unit medis dan belakang, kata layanan pers Departemen Militer. До 1,5 миллиона военнослужащих гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты, критически важные объекты командующих, принятие соответствующих компетентных решений. Особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу вооружения военной специальной техники и других материальных средств. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.